Hello mga gwapa o gwapo. For today's video, diri sa Amerika. Okay, so muna tong topic. So muna akong best friend, guys, nagpabungol-bungol. Kaya di niya gusto mag-video. ang akong best friend nga natalawan. Actually ni siya mga gwapa o gwapo kay nga mahadlok sa kay nagunit ko og camera while naka-drive. So ang iyahang mata na imo na yung 10 times. Okay, so mga gwapa o gwapo, for today's video, maglakaw-lakaw mi. You will be with us. Sasamahan niyo po kami. Gala-gala tayo for today. And while driving, magta-topic tayo, okay? So guys, please like, subscribe to our YouTube channel. It's Kagwapa Pinay, okay? Send this video to all your friends and loved ones para guwapa. Okay, para guwapa. Okay, so ang atong topic for today is diri sa Amerika die. Okay? Okay, ako na. Tapos i-answer na lang. Diri sa Amerika die, kailangan maligo ka 3 times a week. Kaya nga na, day, tugnaw kayo, day. Pero, no judgment, just for fun. Ikaw na, Pod. Ang sa diri sa Amerika? Diri sa Amerika, kailangan mag-relax, have time for yourself, hindi lang puro trabaho. Correct. Maanak. So, mga gwapa, kailangan dili jud ka dapat lang gwapa. Okay, unsa pa? Ako. Diri sa Amerika, mga gwapa o gwapo, this is kinda hard. Diri sa Amerika, mga gwapa o gwapo, kailangan mag-ipon ka para na kay ipadala sa imong pamilya. Relate. Yeah. Pero actually, don't feel bad if you're helping your family. You know why? Because that's why God used you, so you will become a blessing to your family, okay? Because dito sa Amerika, di ba, hindi naman talaga tayo masaya kung hindi tayo nakakapagbigay or nagahatag or nagashare sa Philippines, di ba? Okay. Karapon. Diri sa Amerika, kailangan kabalo ka mo drive or else mas stagnant ka mo radyo kag stagnant water. Mura yung kag piso, dai! Not go anywhere. So yeah, you need to learn how to drive. Alam, right lagi din siya kapag. Diri sa Amerika, dai, kailangan happy ka. Because mental health is really important diri sa Amerika. Mga gwapa o gwapo. Diri sa Amerika, you can buy everything you want, such as kanang mga branded na mga gamit, but mental health is real. Okay. Diri sa Amerika, kailangan you have someone to trust. Dapat na kay best friend. Yes! Lord, yung kayo kagwa kay best friend, guys. It's gonna be a very sad It's gonna be a long journey. life. Okay, diri sa Amerika, kailangan lisuda na kayo. Diri sa Amerika, kailangan i-love jud nimo ang imong bana. Kay nga man, ang imong bana, one way na siyang instrument na dili ka ma-homeless. Kailangan lulutuan mo talaga ng pinakamasarap na ulam, or kung hindi ka marunong magluto, dalhan mo at bilhan mo ng masarap na ulam ang asawa mo para hindi ka ma-homeless. Guwapa! Ay, after yung istorya na, guwapa. Sige. Diri sa Amerika, kailangan na kay trabaho or you have something so that you can provide your own needs. Just in case. Guwapa! Guwapa! Okay, ako na po. Diri sa Amerika, kailangan sa'yo jud ka. Di po sa'yo po ka mumata ka. Sa'yo. Depende man. So, dinhi sa Amerika, kailangan independent ka. Kaya nga naman, kung hindi po kayo independent dito sa Amerika, wala po tayong perang ipapadala sa Pilipinas.
So, kailangan independent ka and do not complain kung ano ang mga job opportunities. Take good care and then treasure your job diri sa Amerika. Guwapa! Sige, karpon. Diri sa Amerika, hold on. Makadrain di ko to. Amin ako, bright na kayo kung mga gwapa-gwapo. Diri sa Amerika, dapat saan man? Mag-gym ka. Kay tugnaw kayo, matulog imong tambok. Ang imong taba na maabot na dyan sa liog, day. Gwapa. Dagko na kay tiyan dahil. Okay. Diri sa Amerika, kailangan, diri sa Amerika, day, kailangan, ano sa kain? Kailangan mga pika. Kay nga naman, lisod ka, ay mahirap po talaga intindihin ang English nila. Dito kasi sa Amerika, ang English nila is, kung mahirap sa Pilipinas ang English, mas mahirap po dito. Kay na sila yung mga accent. So, kailangan dito sa Amerika, bago ka magtrabaho, magkape ka muna para maintindihan mo sila. Guwapa! Ano ba? Oh, ikaw. Diri sa Amerika, kailangan maldita ka usahay, Ate Kra. Guwapa. Diri sa Amerika, kailangan blooming ka perminti o naka-blonde hair ka. Kay kung dili, moraradyog ka, wala nag-abroad. Guwapa! Mana dyan mong papa? Nga, day! Day, gikan dyan kang Amerika, day. Maragnar, makadira sa Manila, day. Guwapa! Sa pa man? Diri sa Amerika, kaliso na ba ni? Wala na, tama na na. Okay, so that's it, mga gwapa o gwapo. So, again, on our next video, It's gonna be at the gym. yes, it's gonna be at the gym. So, pakito na mo sa mga gwapa o gwapo nga very hardworking, nagatrabaho jud sila sa gym o sa ipakita na mo sa inyo ang mga mag-gym, mga gwapong mga gwapo. Different personalities. With different faces, different personality, different kamo na bahala. Different goals. Okay, so ipakita na mo that's gonna be our next video. Anyhow, come with us kay mga unsa mi kay gutom na kaayo mi, okay? Diri sa Amerika, dapat mukaon ka. Kay mabuhan ka. Or mabuang ka. Pag dili ka mo guwapo. Pag dili ka mo kaon, day. Mabuang Na ka. pressure pa ka sa anxiety, depression, sa imong trabaho, day, ma-erang ka. Guwapa. Okay. Okay. So guys, ipakita lang na ako sa inyo ang akong kuko ha. So, isa sa akong kuko. Nabuak na. So, kailangan na namo magpa-nails. Guwapa. Kailangan sa Amerika magpa-nails ka. Yes, para Guwapa. guwapa. Bye. Hello! We're here at Nona Sushi for our lunch today. So, come with us. Asa ilang doors? Please use the other door. Jesus. Tubo. Kamuko naman. Tamo ko na ba, day? Okay, so, unsa taron Monday? Today is Monday, yeah. Today is Monday, or? Happy.
Good. It's just two of us. Okay. So actually guys, before mi nag-anhi diri, mga gwapa o gwapo, nag-practice mi daan kung unsa mo ingon kay para di mi maulawan. Kay mag-ano order. So gusto lang na mong sabaw, ang among budget for today's video kay dosra. Dili daw isap. Dosra. Diba? Sushi. There's no way. Enjoy, okay? Thank you. Thank you. Nakatawa na kiki. Yes, so sa tanang mga maigo din ha sa camera, Ibutang squad. tapat to besh. It's like, namurag uyab. Ang camera, Oh, wala isang mga split. din sa tunga. Di kayo maigo dahil. Mukon mo na siya able sa nerve. Okay. Hi, gwapo-gwapo. Ang gala mo ron. Eh, ano ron? Ito like. Palo ra na iyang now. Pero, murang now. Okay, mukanta siya mga gwapa-gwapo. Okay, so for today's video, mo ni ang ilahang mga recipe. Recipe? Menu? I mean, Menu! Menu! so mga gwapa-gwapo mo ni ang ilang menu. So mga unta ninyo, sa to i-order. Ang among orderon tubig ra kay wow me. I'm really hungry. I'm actually hungry. I'm actually hungry later. Hi. How are you doing today? My name is Good. Cam. I'm your server. Can I just start off with? Water for me. Just water. Yes. Di ano gamay mo makita na. Actually, magtubig ra meron. Ay, kakaibig. Kung tanang mga gidil makuha na sila sa camera. Mga gwapo. So, okay. Pagbalik atong server, masyak nga siya kaya nga nag-appeal na siya sa camera. What do you want? You want sushi or you want food? Chop food. Nanhan ako sushi. Nanhan ako sushi, guys. Sushi. Mga Ramen. gwapa, sushi lang ato ang order room. Okay, let's just order sushi then. Which one do you want to order? Mangita, miso soup o I think I'm gonna get the shrimp tempura. Korean chicken. Nag-diet man good may mga gwapa-gwapo. So, Drink. And when you're ready to order, do you need a cup more? we're ready. Ready? Yes. Okay. Yes, I would like to get miso soup, please. And then, where's the one? And then, shrimp tempura, man. The roll or the appetizer? The appetizer. Do you want the? I'm gonna get the roll thing. Which one? Which one you want? Godzilla? You want Godzilla? You want Godzilla? It has eel in it. I know, ew. What do you want? Sorry. You want Sokyu? What's the best sushi you guys have, man? My favorite is the Cali brand, but the crunch crab is really good too. Crunch crab? Crunch crab. Okay. But I cannot have avocado. Can you take You out can the? put it, Yeah. No avocado. Is it okay? No avocado. The crunch crab Yeah. Thank you. And then miso soup also with and bigger. that would be it. I'm still got the menus and they'll be right after. Thank you. Did you color your brow? I did. Oh, it's beautiful. Thank you. It's like, is that brown? Di na ako makuha, besh. Guwapa Sige, kayo istorya na. siya, mga guwapa-guwapo. Okay guys, so nag-diet siya. So mo niya nga mong food. It's a crab, ano na? Sushi and a shrimp. Nag-diet maguni siya. Wow. Yes. So unsa imong masulti? Gaano kaparat? It tastes good. It's actually delicious. Kauin mo doon. Tarong nga ba? Lamli kayo ba? Naktos tingi. Diri ka nung na sushi. Okay. Wow. One of a kind.
Karoon mo kayo mo gusto. Grabe lagi kay Bash. Muta lang. Grabe lagi by on ay kuslo ni mo diri by on na wa. Kaunot. Okay, so mga gwapa, natakaroon sa iyang favorite store. Asa ta? We're here at Fresh Market. Fresh Market. Okay, so question kanang ansa kanitong ilang kato kanang dagan-daganon Huh? kato ganing ano karon sa TikTok kanang magdagandagan gani sila. Suspect. Suspect. Suspect, gwapa unta pero Tanga. tanga. Igo. So, actually, mga gwapo. Dili dyan na siya ganahang babae nga tanga. No, unfortunately. Kay mostly, ang ganahan niya kay kanang very bright jud ang iyahang ganahan. Oo. Sama sa mga tao nga nasa akong likod. So, mo ni ang iyang favorite nga lugar. Asa ta karon sa? Fresh Market. Fresh Market. Suspect. Gwapa unta pero Tanga.
So, unsa may masulti nimo sa mga nagatry sa ilang best para dili mahimong tanga? No, I'm just kidding actually. There's no, walay tanga na tao. Uli tanga, uy, grabe. Everyone is self-aware. Just have to focus. Bawi ajo day. Bawi ajo day ka makita ni sa imong mamagpapaday. So, kailangan na dyan focus. Okay. No, heartbroken siya. Hugot kaayo siya. Mga gwapo. So, actually, namin din sa Fresh Market, this is one of our favorite groceryhan kay walay tao. Like, literally, ang presyo diri is times 3, times 4 sa regular presyo. Pero ang gwapo lang kay wala kay kauban. Oh, ikaw And they lang. have Quality goods, foods, and everything. Okay, so, suspect. Guwapa unta pero, guwapa unta pero, very, very cute. Char. Uwi, ada yun tay. Papaunta. Suspect. Ayun na lang. Nag-shopping pero Why budget? Suspect. So, mo na nga ni kagwapo diri sa Fresh Market. Mga gwapo. So, if you happen to visit America, US, There is a Fresh guys, Market. mag-adto mo din here sa Fresh Market. Okay? Okay. Para lang nasa cellphone. Okay, Kitaki. Check out na ta. Tuyok na ta diri. Okay, Kitaki. Ha? Wala man ko kabalo. Gwapa kay si auntie, oh. Ingani yung takong na. Ah, sige. Asa man? Grabe ka scripted, Kitaki. Asa man di, ha? So, mo ni ang ilang mga food, Kitaki. I know. Kitaki. It's each, right? For what? Lobster. Kitaki, makita ka diha, Kitaki. Siya'y paliton, best. Kitaki, magpalit siya. What are you getting? They're so rich though. What are you getting? Thank you so much. What are you getting? Sibas. Alright, thank you. Okay, so magbayad na si Guapa. Mga kagwapa, magbayad na siya. Okay, tanaw na to ang iyahang pinakakuyong speech. Tanaw na to kung kabalo ba ni siya mo istorya or unsa ba? Okay. Pila tanan, ma'am? Ngabi, 5309. Serious. Serious kayo siya. Where's your stuff? Okay, it's gonna be me. Thank you. Give me 1 second. We're gonna slow down. No problem, ma'am. Just take your time. And then tea. Have a good one.
Serious jud na siya guys. Ako ra na siya mag ano. You find everything all right, so? Yes, thank you. Now she's So paying right for. now guys, we're paying for our $30 million. No, sir, you by any chance? Yes, sir. You got your ID on you? Yes, sir. Where's your ID? Hold on. I know I have one. Hold on. Oh my god. Here we go again. Trying to find my life. We'll get it one day. I have one. Can you use mine? That's what happened. That's why I don't like big purses. I have so much card. Hey guys, coming out. I'll just show you, sir. I have it in my phone. See it from that? Yeah. No. Very well stopped. I'm so sorry, guys. Hold on. I have it on my phone. How are you? Not too bad. How are you? I think that's why you did it. So, muna, dili jud mamakbak. And stellar pretzels Come on that now. are very onion also have them like that. Double order this. Muna, dili jud mamakakday. That was two actually, and then It's here, I know. Give me a second, sir. I'm in no rush. I'm waiting till 9:30. Here no, we can I know. She can wait for it till 9:30. No, I have it. the other one's pretty. Yeah, they even I sell think it's pound my. Hold on, sir. Yeah. I swear I have it. So, She does have it though. You think it's somewhere here? hold on. She got your driver's license. I have driver. Hold on, sir. Thanks, you too. You're Yeah, but see ya. how are you? Now she can't find her ID card. It's okay though. You don't. It's only $30. It's okay. Hold on. I want to make sure I don't lie. The military discounts 10%, so it would be $3. $3 off. Yeah. Hold on. I have. One more, sir. This is a struggle. Struggle is real. Almost done, sir. Wala, dire. I don't really look. One more. One more. Never mind. I don't have it. It's okay. All right. Okay. Total today is 30, 13. Sayang po dang ano. We still had that. Yeah, Thank you, sir. of course. Wala kayo ID, di ba? I already told him. He don't want it. You can order here. So Ayun. guys, mo na dito magtinanga. It's going to be 9. Sayang ang $3. Kailangan ang military ID is na-achieve kanina. Di should magtinanga guys. Okay? For this video, lugi po tayo ng $3. Kay tungod na itanga. Okay? Pilihan po na niya pwede ihatag libre. Thank you. Have a good one. Pilihan po na niya pwede Thank you. Kayo. Naka-video man ta. Don't forget your Kasama na siya sa iyahang amo. Okay, so mga gwapa-gwapo nakapalit na ta. Bugat man di ay. So, pakita na tong outfit, be. Perfect. outfit for today, orange. Okay, so that's it for Just put it back. Huh? Just grab your. And then you still have to put that back. Gwapo, I think that's it. Kay kurog na kayo ang camera. Okay, mga gwapo, I think that's it for our laag-laag for today's video. So magbabay na. Once again, this is your auntie. And this is your another auntie. Tita. Tita. What's your pet? Dili na tita. Tita. Gwapo kaya sa sakyanan, guys. Di na siya gusto nga. Bahala ka. Okay. Park that. Okay, so that's it, everyone. So see you on our next vlog, mga gwapo. Nata karon sa Fresh Market, Denita, North Carolina. Bye. Bye. Make sure that you check us on our Instagram page. Make sure that you check us on our Instagram page. Make sure that you check us on our Instagram page. Make sure that you check us on our